Draga moja gospođo, ste mi tu? Molim? Ste mi tu, gospođo? Jeste mi na liniji, rekao? Jesam. Vi ste mi super, znate? Šta sam vam? Vi ste meni super kao osoba što vas osjetim, razumijete? Jeli, hvala. Da, ali vama je jedna u biti bitna osoba u vašem životu, znači. Zbog nje nosite posebnu težinu. Da. Je li to točno? Šta ću? Ja kažem, jedna vama veoma bliska, bitna osoba. Znači, kroz nju vi nosite posebnu težinu sudbine. Razumijete? I to osjećam upravo, znači, preko vas. A kako izgleda situacija i koliko sam uspio, znači, preko vas odraditi, možete se slobodno javiti gospođi Anđeli. Hvala vam na pozivu i sve dobro. Dobro večer. Dobro večer. Neko je na liniji, a boji se... Dobar večer. Poštovanje, dobro mi došli. Ovako, želim vaš pogled. Može, draga moja gospođa, ja vam poklanjam svoj pogled iz srca, iz duše i upravo krećemo. Draga moja gospođo, Izvolite. što ste osjetili kroz moj pogled i gledanja u moje oči? Pa osjetila sam kao neke crnice i srce me je jako kucalo. Gospođo moja draga, reću vam nešto. Moja emisija je u životu pomagati, a i vaša. No međutim, znate vi to, svjesni ste toga, ali tako? Jes. Je, ali međutim vi ste svoju tu misiju jako skupo platili. Znam. Ja sam vam, draga moja gospođo, otklonio veliki teret. Ali moram vam reći da, nažalost, veliki je i ostao. Zato se javite još koji puta u ovoj emisiji i iskoristite ovu specijalnu emisiju. Halo? Halo, dobro, javit ću se. Tako, puno hvala, i zatražite. javit ću se. Molim. Lijepi pozdrav i puno pozdrava od Alena i čujemo se. Dragi moji, u mojem pogledu su svi utjecaji životnih sila. Koga dobe i ko bude s menom energetski povezan na liniji, ko osjeti moj pogled i gledanje moje oči. To su te znane i neznane sile. Znači priznate i nepriznate. Upravo koje zrače iz mojih očiju. I govore što osjećate, što mislite. I od čega u biti strepite. I čega se bojite i čemu se nadate. Dobro večer. Dobro večer, Alene. Dobro mi došli, izvolite. Želim vaš pogled. Draga moja, poklanjam ti pogled moj iz srca, iz duše i upravo krećem.